Askwa panora ini kau ini. Jat bakila keli lagi. Kau hari kecil ngalet. Aku ini kecil election jangan sport jiran. Hakata ka meeting. Lawan wei long kebe. Lawan mare masih nga. Banwan kublai nga. Antara kublai yang kublai sebun ba. Orang balik. No, yung mga persang bani kedu epi, nengam sim lay kedu. Mga persang bani yung nomor phone epi ruang yung ngakam sim ngam yung phone epi. Nong balik. Hadian tayo nong ba yung ay kublai epi. Namar ka jingsim kya ka jong pi. Kalau belum bak kun ka jong mata. Kalau yung berkuliah dokter, hangtay hapo USTM, ketua medical college ka batama. Balik. Nganong kam kenti. Pada nanam kam kenti badai tangma, badai tangma. Renga ai kublai ru, kidon kato bari keseng balang kiba simkya, apa gi ya kecing termur, joga cing terekam, joga sarkar hatu por. Bagila jam dua khalai tligisi doktor. Kiba di balai cing kon kiti ki jonga bagi jompi, kira jam bandu pada. Kaba kam kenti kalong ba, kidon kita minister kita dewan pet ya kakot kerja pada kaya ini ba kesti joki kini ki pardo ki persam ki jonga bagi joki pada hatu kemio baka tak khalai sit kadai nam tak kun ki jonga joki andai pada kila ai imat ki kwa le business kila pendu eta kasi khalai tli barban ai ya kita ki wei pat ki banabar joga jela ke jonga bagi joki hadir mengalai kum tapai ba ngala persam ni kedu ke head minister gamdan dekat Sabang dari India ngala persam ni kedu chief minister gamdan Poslong nomor bun kam ban penjab ya galak ke jolu hakabai election satai sepo Garwils apa kadu ngalai ban kedu yang taki officer sarkar ki IS ki wapet ya katrak kokot ke kya bangala ong ki hapusit apa sa khat jogi ngong ma pili ban tembet lemda pi tembet ong anum sabjar bagi kon ki jogi kemne ban donong Karena siapa yang ingin suatu baru, pada kuat berkuliah dokter, dan lagi lokam mentit ya kasit ini kepor entah lagi miok nak ke kota, nak kasit government pada, hari ini kejuk government kasit kuliah dokter, kalau berpoi siklur, lani siklur tam kawin pada, berkat. Berdei kata pada kita agak bohong le ayu, don sibun kita le, nai tambang ngimju ay ko kebor, bar ngimju kuat hiru, bar pedi, ya kaya mangile, rei kaya mangile le. Ngin le pada katari ke kamram pada ulo benset angar pi dia ke basol thamula kalong tangan dia pada dong tu ini kertiang din tangga kini genreu bunai kita ki MDC ke besong ngai ke lalong EM ke lepet ya kita ki benta ke babun ke joki pada oh ki jukamru apa ki wan supai ba kanong ba oh ke district council ke kata kapan ya daya khandau ke siam oh yang ngerti ke dustur ya kabang kadi kekop kesen kejongi kop kejat benriu oh ki wan hakat joki petba lakum kita ki bai sisa ya gari bai kejat benriu nagaliang kejoki anai petba askwa banora ngai por kabanta ban pedi hakat joki petba hadu katlu kata kejigi kejoki panyada ya gari bai kejat benriu bat ya kejaka kaputa kejonga kejoki kum ki petba nong susno ngasos nei petba ngasos nei ya ki petba nong susno kejoki kamtam kita song lagi tahan border pada. Karena susah ngayo ikalah balik. Saya tahan border bakari Bangladesh. Ngayo ikalah balik. Saya tahan border bakari bakajela Assam pada. Karena susah nak kata pardo parsam ki jonga ba joki. Ho ni ko kinang mulai o ni sosial. Ida nak senang mulai ke senang ka basian tam. Nak kata ki pada ki pardo ki parsam ki jonga joki. Pakadon hapeng. Joga jela pada ni sosial. Rai pada kai ka baca. Lagi pardo ki parsam ki jonga ba joki. Ki bodon nak tahan border pet. Kai gini ka baca. House nam arpuar pada kai ka baca. Kani ki sti kani bola pha. Dak kata ki MDC naka NPP pada bat hangni la donru UMDC naka ni mulai konsensi kejonga bagajopi mendai mengathat pada ni kalau don po social media kabi po news ru mendai mengathat mendai mengadot kedokti actually hari dija leda penyu pada ni kasupen kemau kai bagari sti gong gumni pada nan sepuluh kombakalong to the chief executive member Kazils Autonomous District Council we the undersigned from the National People's Party MDCs, having had a parliamentary party meeting, have unanimously resolved. Point number 1, we support the MOU signed between the government of Meghalaya and Assam regarding the border issue. Kamut kani kestila tho so CM da kita ki MDC jong ka NPP pai ba bagi ong bagi ngarai
ban Krishan pura ya ka sarkar hang mini berkata ke MOU apa yang ke jela Meghalaya baik ke jela Assam ya ka ban Dino ya ka ban Nilam no ya kita ki jaga ki puta ki baha apa put Assam jong kari ke it ke jonga ba ke jong pi pat ba kita ki nongeda kita ki nong etri ki jonga ba ke jong pi baik ke poin ke ba khamadian lei pat ba ki ong nu kalong nu ni we have unanimously decided that we are not part of the move by sections within the AGCC to file any case on this issue in any court of law. Mo, yang kuat pada benta. Badon katu ni kita file case sebuah ke court. Habi dia berkali ke benta. Badalo kata apa ba? Kila warna ini wi ke benta kan supaya tapi benta ke khamadian ke orang ni. This is because the decision taken in the meeting was not that the council will appeal in the court, but it was left to the HIMAS and the private properties to appeal to the court if deemed fit. No, yang jadi kita kerja daingi, anda yang bakandu ke omno, yang iya syakah hima, iya syakah kiri simet, dari kiwa banyak kon nakamta bakin yada, yang put usam, yang kajaga kajoki paipa, oh kita bom kita paipa, kinot berkedok ketipan, yang voice of the people party, kisah hukum maka VP kalau sensar ni kejela, yang tu saya adalah penang ban sensar, IT no bet aga voice of the people party, BK aga voice of the people party kan le. Berkam tam ni ketiga mamta pa ba kawan ka kabuk sir nam ta jonga joki